Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 29 z'ukwa gatanu. Nyuma y'amezi arenga 4 atangiye manda ya kabiri y'imyaka 5 ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi noneho ya kera kabaye yashyizeho guverinoma nshya. Abanyanigeria bagaragaje ibitekerezo bivanze ku cyemezo cya guverinoma cyo gusubizaho indirimbo yubahiriza igihugu ya kera. Mu Rwanda, umwarimu mu karere ka Nyabihu mu majyaruguru y'u Rwanda yiyongereye ku rutonde rw'abiyamamariza umwanya wa perezida mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa karindwi. Hari n'imikino ndetse n'ikiganiro cy'abagore. Muri aya makuru ayobowe na Nini Iradukunda. Izo ngingo zose n'andi makuru akubiye muri ibi biganiro byo kuri uyu munsi turaberambura mu kanya, nyuma ko Jacques Niyitegeka abanza kubagezaho andi makuru ingenzi avuga ku isi. Umucamanza mu rubanza mu rwego mpanabyaha rwa Donald Trump yabwiye inyangamugayo zatoranijwe mu guca urwo rubanza gushyira ku ruhande ibintu byo kubogama ndetse n'ibitekerezo byose bashobora kuba bafite kuregwa, ahubwo bagasuzuma gusa ibimenyetso byatanzwe mu rukiko. Mu mabwiriza ye, umucamanza Merchan yashimangiye kandi ko izo nyangamugayo zitagomba gufata uguhamwa ibyaha bya bamwe mu batangabuhamya nk'uwahoze hari umunyamategeko wa Bwana Trump Michael Cohen nk'ikimenyetso cy'uko uyu mugabo wahoze hari perezida nawe icyaha kimuhama. Nyuma y'amabwiriza y'umucamanza, abagabo 7 n'abagore 5 ubu batangiye gusuzuma urwo rubanza kugira ngo bafate umwanzuro. Bwana Trump yahakanye ibyaha 34 byo guhimba inyandiko z'ubucuruzi zijyanye no guhisha amafaranga yahawe umukinnyi w'amafilime y'abakora imibonano mpuzabitsina. Abashinzwe iteganyabihe mu Buhindi batanze impuruza ikomeye ku batuye mu turere twinshi tw'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'igihugu, baburira ko hagiye kuza ubushyuhe bukabije cyane. Iyi mpuruza itanzwe nyuma y'umunsi umwe ibice bimwe by'umurwa mukuru Delhi byibasiwe n'ubushyuhe butari bwaboneke buri ku rugero rwo hejuru cyane ku buryo bwageze hafi kuri dogere Celsius 50. Ni inkuru ya Anbarasani Tirajane mugezweho na Prime Ndikumagenge. Ubuhindi burugarijwe n'ubushuhe bwinshi cyane budasanzwe muri iri ci. Kuba igisata kijejwe ikirere cashize kugabisha ku rugero rutukura bisigura yuko bishoboka yuko abantu bashobora kugira indwara zitewe n'ubushuhe, kigasaba yuko abantu b'intege nke bitabwaho mu buryo budasanzwe. Abantu batari munsi ya 13 baramaze gupfa kubera guhikirwa n'ubushuhe mu gisagara ca Jaipur muri aya mayinga heze. Leta y'intara ya Delhi yanagabanuye itango ry'amazi igabisha yuko ashobora gukena. Ibice byinshi vya Aziya birimo Pakistan hanurube n'Ubuhindi navyo nyene birugarijwe n'ubushuhe bw'umurengera. Abahinga bakaba bavuga yuko ivyo vyunyuwe n'ihindagurika ry'ibihe. Muri Afrika y'Epfo gutora birakomeje mu matora rusange akurikiranywe cyane na benshi kandi ashobora gukoma mu nkokora ubuhangange bw'ishyaka riri ku butegetsi rya ANC mu gihe cy'imyaka 30 ishize. Harimo gutorwa abadepite 400, hakaba haribo bazatora perezida. Amaze gutorera Isoweto, perezida ucyuye igihe Cyril Ramaphosa yavuze ko afite icyizere ko ishyaka rya ANC rikomeza gushyigikirwa cyane. Ariko ibipimo by'amajwi byerekana ko iri shyaka rishimirwa kuba ryaravanyeho ubutegetsi bw'abanyamuke b'abazungu rishobora gutakaza ubwiganze bwaryo bitewe n'impungenge za ruswa n'ubukungu bwifashe nabi. Umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Rihanna Democratic Alliance, John Steenhuisen, yavuze ko aya matora ari amahirwe ya mbere abonetse kugira ngo habe amahinduka mu myaka 30 ishize. Umwe mu bategetsi bakuru muri Israel yatangaje ko yiteze ko imirwano izakomeza muri Gaza ikageza byibura mu mpera z'uyu mwaka.
umujyanama wa minisitiri w'intebe mu bijyanye n'umutekano w'igihugu Tsachi Hanegbi yanabwiye kandi radio kan ya leta ko ingabo za Israel uzigenzura 3 bya 4 by'akarere katagombye kurangwamo imirwano ku mupaka wa Gaza na Misiri. Ni inkuru ya Yolande Ner mugezweho na Ivete Kabatesi. Igitekerezo cy'uko intambara ya Gaza ishobora kuzamara andi mezi 7 kizahangayikisha benshi muri Isirayeli no hanze yaho. Igitutu cy'amahanga gikomeje kwiyongera ku bayobozi ba Isirayeli kugira ngo bagaragaze umugambi wuzuye wo guhagarika imirwano ndetse no gushyiraho icyerekezo gihamye cya nyuma y'intambara ku bijyanye na Palestine. Mu kiganiro n'umunyamakuru Bwana Hanegbi ufatwa nk'umunyamabanga wa hafi wa minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu nabo yakomojeho ko vuba Isirayeli izaba yafashe kandi igenzura agace kose k'ingenzi cyane kari hagati y'umupaka wa Gaza na Misiri. Yongeyeho ko uwo mugambi ugamije gukorana n'abanyamisiri mu rwego rwo gukumira icuruzwa ry'intwaro mu buryo butemewe ku mitwe yitwaje intwaro muri Palestine. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashyizweho guverinoma nshya nyuma y'amezi menshi yaratinze kujyaho kubera ubwumvikane buke mu rwego rwa politiki imbere. Ihuriro ry'amashyaka ashyigikiye Perezida Felix Tshisekedi ryatsinze n'amajwi menshi cyane amatora yabaye mu kwezi kwa 12. Umuvugizi we yavuze ko hari hakenewe kumvikana hagati y'amashyaka atandukanye. Iyi guverinoma igiyeho nyuma y'ibyumweru 2 igisirikare cya Kongo gitangaje ko cyaburijemo umugambi wo guhirika ubutegetsi. Hagati aho imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Iyi guverinoma nshya iyobowe na Judith Turuka Suminwa ubaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba yarashyizweho kuri uwo mwanya mu kwezi gushize. Irani iravuga ko Arabia Saudite yirukanye abanyamakuru 6 bakorera televiziyo ya leta ya Irani nyuma yo gufungwa iminsi myinshi. Televiziyo ya leta ya Irani iravuga ko abanyamakuru bayo 3 batawe muri yombi hashize icyumweru kirenga igihe barimo bafata amajwi yo gusoma Korowani ku musigiti w'intumwa Muhammad Medina. Ntiyavuze impamvu bafunzwe, ivuga kandi ko abandi banyamakuru 3 batawe muri yombi nyuma y'iminsi 2 bwo bavaga mu modoka kugira ngo bajye mu muhango w'amasengesho n'abanya-Irani bari mu rugendo rw'idini. Arabia Saudite ntiratanga ibisobanuro kuri kino kibazo. Prudent. Warakoze Jacques nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho nyuma y'amezi arenga 4 atangiye manda ya 2 y'imyaka 5 ku butegetsi, Perezida Felix Tshisekedi noneho yashyizeho guverinoma nshya. Bivugwa ko yari yaratinze kujyaho kubera amashyaka agize urunani rwari ku butegetsi yari atarumvikana ku buryo bwo kugabana imyanya y'ubutegetsi. Iyi ni leta irindirwe n'ibibazo bikomeye cyane birimo kugarukana umutekano mu karere k'uburasirazuba bw'igihugu kugarijwe n'intambara no kugwiza akazi mu gihugu ubushomeri buguma kwiyongeramo. Inkuru irambuye tubaze umunyamakuru wacu Prime Ndikumagenge uri Nairobi. Ni leta nini nk'igihugu cayo nyene igizwe n'abashikiranganje 57 barimwo abagore 17. Umushikiranganje wa mbere Madame Judith Turuka Suminwa azokorana n'ivyegera 6. Amazina y'abashizwe mu bushikiranganje bukomakomeye ni nka Jacques Shabani mu ntwaro yo hagati mu gihugu ahasubiriye Peter Kazadi, Kabongo Mwandiamvita mu kwivuna abansi ahasubiriye Jean Pierre Bemba ubagiye gutwara abantu n'ibintu, Gilen Nyembo w'imigambi ya leta, Therese Kayikwamba ashinzwe imigenderanire n'amakungu mu kibanza ca Christophe Lutundula. Mu mazina mwamwe yaramenyerewe hari nka Patrick Muyaya yagumye mu kibanza cyo kumenyesha makuru no kuba umuvugizi wa leta. Julien Paluku yigeze kuba umukuru w'intara ya Kivu ya ruguru yashinzwe urudandazwa rwo hanze. Izo ntara za Kivu ko ari 2 zirafise abandi bashikiranganje 2. Hari Mwami Ndeze Katurebe Jean Baptiste wo muri Rucuru muri Kivu ya ruguru yashinzwe ibibazo bifatiye ku mico n'imigenzo, nawe Alexis Gisaro wo muri Kivu y'Epfo we yagumye aho yarasanzwe mu bushikiranganje bw'ibikorwa remezo. Abo bagabo n'abagore nibo bagiye gufasha Perezida Felix Tshisekedi gushira mu ngiro ivyo yemereye igihugu igihe yari ko ari yamamaza. Abo harimo kurangiza intambara yo mu buseruko bw'igihugu yamunaniye mu myaka 5 y'ikiringo ca mbere, uretse ko yasanze imaze imyaka irenga 20. Ni mu gihe n'ubu intambara ikaze hagati ya leta n'umuhari M23 muri ico gice cy'igihugu.
Mu bindi Perezida Tshisekedi yemeye harimo kugwiza ubuzi kurwaruka rwugarijwe n'ubushomeri muri ico gihugu, aho abakiri bato bagize igice kinini ca miliyoni zirenga 120 z'abantu muri ico gihugu cuzuye ubutunzi kama ariko kigaharugwa mu bikenye kw'isi. Ariko abo bagize leta bazobanza kwemezwa n'inama nshingamateka kandi vyitezwe yuko atakabuza bazokwemezwa. Pwimende ku Magenge, BBC Gahuza Miryango, Nairobi. Tujye mu Bubiligi aho abunganira Emmanuel Nkunduwimye mu rubanza aregwamo ibyaha bya jenoside mu Rwanda mu 1994 ruri kubera i Buruseli babwiye urukiko ko ngo ntacyo azira usibye urwango mu magambo yabo rwa leta y'u Rwanda. Ababuranira uyu munyarwanda w'imyaka 35 bahawe ijambo rya nyuma basoza iburanisha, bavuze ko ngo ibyo aregwa ari ibihimbano. Alain Majesté yari mu rukiko i Buruseli mu kanya gashize, navuganye nawe ntangira mubaza uburyo abunganira Nkunduwimye bavuga batunga agatoki leta y'u Rwanda mu rubanza kandi rubera i Buruseli. Mu ikote ryiganjemo ibara ry'ubururu acigatiye impapuro nyinshi, Innocent Hakizimana yageze kuri komisiyo y'amatora amwenyura, yabwiye iyo nkuru ntabwo ariyo nari mbararikiye, sinzi niba ku buhanga bw'ibyuma babona iyo nari maze kubabwira y'urubanza rwo mu Bubiligi niba yabonetse. Reka twumve ko yabihari. Barambwira ko iyo nkuru rero itaraboneka. Reka dufate akaruhuko gato cyane. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com. Saa 1:19 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Ndi Prudence Ngyumva. Mu gihe iyo nkuru y'urubanza rwa Emmanuel Nkunduwimye igishakishwa, reka tujye mu Rwanda aho umwarimu wo mu karere ka Nyabihu yongereye ku rutonde rw'abiyamamariza umwanya wa perezida mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa karindwi. Innocent Hakizimana atanze kandidatire ye mu gihe hasigaye umunsi umwe gusa ngo ibikorwa byo gutanga ibyangombwa bisabwa bihagarare. Hakizimana avuga ko yifuza guhindura ibirimo kudaha icyo yita agaciro umuturage ndetse n'ubusumbane bukabije mu mishahara. Uyu mwarimu yavuze ko urugendo rwo gushaka imikono y'abamushyigikira kugira ngo yemerwe nk'umukandida rutamworoheye, kuko ngo ahamya ko hari aho yabogamiwe n'inzego z'ubutegetsi z'ibanze ndetse na zimwe mu z'umutekano. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsi, Kigali. Mu ikote ryiganjemo ibara ry'ubururu acigatiye impapuro nyinshi, Innocent Hakizimana yageze kuri komisiyo y'amatora amwenyura, yabwiye BBC ko ari umwarimu wabyigiye ndetse akanaminuza, waje kongera imbaraga muri gahunda zisanzweho ariko zitakorwaga neza. Izi rimwe mu nzego avuga ko azibandaho cyane kuzashyira mu mushahara fatizo, kandi ni ugukuraho guhembera poste, ni uguhembera nivo. Tifu umurenge agomba kuvamwo uwo murenge ku muntu bazaho w'inyangamugayo, apana kukura gitifu Rusizi ukamuzana mu karere ka Gasabo. Zakuraho kujya kwiga mu mahanga utagiye kwiga ibintu bitari mu Rwanda. Abana baba ministeri bagomba kwiga mu ibi bigo bya Nayini. Kumva ngo ministeri w'uburezi ajyana abana muri Amerika nukasuzugura uburezi. Ibyo bigo bashinze n'abana banje batsindira mu ibyo bigo kandi bakazana amanota meza. Mu rugendo rwe rwo gushakisha abamushyigikira, Hakizimana avuga ko atorohewe, ngo hari aho yabangamiwe bikomeye n'inzego z'ibanze ndetse ngo byageze n'ubwo akubitwa. Natangiye gushatsa imikono, nkubitwa na gitifu wa Musanze, uzaka gusanga mu ruhame agakubita ntacyo umutwaye. Mu karere nkoramo ka Nyabihu banhereza umukuru w'umudugudu ndimo gusinyisha, kandi gusinyisha nta makosa kuko twadufite amabwiriza tugenderaho ko tutemerewe kujya gusinyisha mu soko, kujya mu nsengero. Ndumva rero amabwiriza bataransanze aho wenda ngo babyitwaze. Kuri uyu munsi byari biteganijwe ko uwitwa Philippe Mpayimana atanga impapuro ziyamamaza, ariko umuhango ntiwabaye. Uhagarariye uyu mukandida wigenga yabwiye abanyamakuru ko komisiyo y'amatora yabamenyesheje ko yagize imirimo myinshi yahuriranye n'isaha yo kumwakira, gusa ngo yahawe isezerano ry'uko aza guhabwa indi gahunda yo ku munsi w'ejo. Kugeza ubu abantu 7 nibo bamaze gutanga impapuro ziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, barimo 2 batanzwe n'amashyaka Paul Kagame wa FPR na Frank Habineza wa Green Party.
aba bakiyongeraho abandi 5 biyamamaza nk'abakandida bigenga. Ku rutonde rw'abiyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko bo barimo abamamazwa n'amashyaka yabo. Hari abiyamamaza nk'abakandida bigenga ndetse n'abiyamamaza kuzajya mu nteko bavuye mu byiciro byihariye. Aba ni abahagarariye urubyiruko, abazahagararira abagore ndetse n'abazaba abadepite bavuye mu cyiciro cy'ababana ubumuga. Biteganijwe ko umunsi wa nyuma wo kwakira impapuro z'abiyamamaza ari uw'ejo kuwa 4. Hagakurikiraho gutangaza urutonde rw'abemerewe kwiyamamaza bazaba bujuje ibisabwa. Ibikorwa byo kwiyamamaza bizatangira ku itariki ya 22 z'ukwezi gutaha, naho amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite yo abe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 7. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Mwambutsa. Tukaba rero tugishaka kuvugana n'umuyobozi uvugwa ko yakubise uwo mukandida kugira ngo twumve uruhande rwe n'icyo abivugaho. Reka none dusubire mu Bubiligi kuri ya nkuru nari maze kubabwira mu kanya ritaraboneka kubera ibibazo by'ubuhanga bw'ibyuma, ariko bakabambwira ko yabonetse. Ni urubanza rwa Emmanuel Nkunduwimye uregwa ibyaha bya jenoside. Akaba rero abanyamategeko be batanze ijambo cyangwa se imyanzuro ya nyuma. Nibyo mu rubanza rwari rumaze igihe rubera mu Bubiligi, bakaba bavuga ko ibyaha aregwa ari ibihimbano, ko byahimbwe n'icyo bavuga mu magambo yabo. Guverinoma y'u Rwanda Alain Majesté akaba yarari mu rukiko. Tukaba twavuganye mu kanya gashize, ntangira mubaza aho abunganira Emmanuel bahera batunga agatoki leta y'u Rwanda kandi mu rubanza rubera i Buruseli. Bakaguye basigurira inyangamugazi zoca urubanza ati mwebwe ntibuzi ibibera mu Rwanda kuko ni kure yanyu, benshi muri abo nyaza y'ikirenge, ariko mu Rwanda ari ubutegetsi bw'igitugu, ubutungane cyangwa ubutabera bwigenga gatoyi. Aba bantu bose mubona mwaje ngaha benshi barategetswe, abanse baraborejwe igufa. Ati ibintu bavuze ni ibintu bategetswe. Ati mu Rwanda ni ubutegetsi bwa Jogora duhure. Nico gituma rero mu bimanza vya jenoside uwo bakeneye wese barondera kurondera ivyemezo bafatangarije bitagira imvura. Nico gituma mubona rero bomboka ari ngaha Emmanuel Nkunduwimye. Uwo n'umushirwa manza wa Emmanuel Nkunduwimye yitwa Dimitri Dombeko. Mwebwe muzoca urwo rubanza mwategereza kumenya icyayi cy'u Rwanda. U Rwanda si igihugu nk'Ububiligi, ni igihugu abantu batidegevya batavuga ico bipfuza. Ubutegetsi bw'u Rwanda bukeneye bukwagiza byose, kandi n'ivyabona canke abatangabuhamya babonye ngaha saba ukuri kuko barategetswe, kuko n'abari bemerewe kuza kunganira Emmanuel Nkunduwimye baratewe ubwoba. Ndaco gituma rero babwira ko mumenye ubwo Rwanda mbere yuko mufata ico cemezo. Abamuregura bo baherehe bahakana ko ibyo aregwa ntabyo yakoze. Bwa mbere bishimikije icegera ca Human Rights Watch cyasohotse mu 2018 vyerekana ko mu manza za jenoside ubutegetsi bw'u Rwanda buvyivangamwo, ubutungane bw'u Rwanda burondera abatangabuhamya canke ivyabona bakabategeka ivyo bivuga. Ikigira kabiri baherehe bavuze ati ikintu kiboneka nuko Emmanuel Nkunduwimye ntiyigeze aja muri jenoside, ko nta muntu ngo yamwagirije, ariko bavuga ko yamubonye ariko ari ico uretse kugendana na George Rutaganda icegera ca kabiri c'utwa Nterahamwe. Ubusanzwe aburanira Emmanuel Nkunduwimye yerekanye urupapuro muri sentare avuga ati mu bategetsi batwara Interahamwe uretse Robert Kajugu kavuga George Rutaganda, urupapuro mu rusanga no kuri internet nta na hamwe izina rya Bomboko ririmo. Rero urumva rero ati uwo mugabo ntaco yigeze akora. Ico yakoze nuko yarokoye abantu. Ati mu bantu yarokoye harimo abategetsi b'u Rwanda, aho bagarutse kuyitwa Williams Gasamagero no Musa Muswa FPR n'abandi bategetsi benshi. Avuga ati Bomboko ico yakoze ahubwo yarahungishije abantu abatwara kuri Hotel Mille Collines. Ati yarakwiye gushimirwa hako yozana imbere y'intaya yagizwa jenoside atigeze akora, ahubwo yarokoye abagira bayizire. Ubu rero hagiye gukurikiraho iki? Ku munsi wa mbere no munsi urubanza ruzosozegwa, no kuvuga ko abasanzwe baburanira Emmanuel Bomboko ni 3. No munsi yavuze Dimitri Dombeko n'abandi baza guherahereza, abatabigize bazoheza ejo. Ku munsi wa mbere Emmanuel Nkunduwimye atazira Bomboko imyaka 35 bazomuha ijambo rya nyuma, avuga ukuntu yiyumvira n'ukuntu yiyumva muri urwo rubanza n'ico asaba abazoca urubanza. Urubanza ruzoca ruja mu mwiherero, bizoruvamo rero bizoca bimenyekana nyuma y'amasaha 28. Ni ukuvuga ko imbere y'itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu tuzoba twamenye namba Emmanuel Nkunduwimye yaciye urubanza canke yejejwe. Tuve mu Bubiligi tuje mu mikino, mu nkuru tugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwiriwe neza abateze amatwi ya BBC. Amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda mu mukino wa basketball, irushanwa ry'amakipe y'ibihangange muri Afrika BAL, imikino igeze muri kimwe cya kabiri.
kuri ubu ku kibuga cya Beka Arena hari gukinwa umukino wa mbere wa kimwe cya kabiri hagati y'ikipe ya Rivers yo muri Nigeria na Al Ahly Benghazi yo muri Libya. Nyuma y'uwo mukino mu ijoro isaa 2 ku isaha y'i Kigali n'i Bujumbura, ikipe ya Petro de Luanda yo muri Angola iracakirana na Cape Town Tigers yo mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ku mugabane w'Uburayi mu mupira w'amaguru kuri uyu wa gatatu mu ijoro, ikipe ya Olympiacos irashaka kuba ikipe ya mbere y'Abagereki itwaye igikombe cy'Uburayi ubwo iza guhura n'ikipe ya Fiorentina yo mu gihugu cy'Ubutaliyani ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Europa Conference League, umukino ubera Atene mu Bugereki. Ikipe ya Jose Luis Mendilibar yatsinze Aston Villa ibitego 6-2 mu mikino yombi ya kimwe cya kabiri. Mu gihugu cya Arabia Saudite, Cristiano Ronaldo yanditse amateka mashya yo gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona imwe, ni muri shampiyona y'icyiciro cya mbere cya Arabia Saudite nyuma y'uko atsindiye ikipe ye Al Nassr ibitego 2 mu bitego 4-2 batsinze ikipe ya Al Ittihad, bityo ageza ku bitego 35. Uyu mukinnyi w'imyaka 39 yaciye agahigo kari gafitwe n'uwitwa Abdelrazak Hamdallah w'umunyamaroke, we yatsinze ibitego 34 muri 2018 2019. Uyu rutahizamu ukomoka muri Portugal Ronaldo yatsinze ibitego 64 mu mikino 69 yakiniye ikipe ya Al Nassr mu marushanwa yose kuva yatangira gukinira iyo kipe mu kwezi kwa mbere 2023 nyuma yo kuva muri Manchester United. Mu Bwongereza, kompanyi ya Ineos yatangaje ko yiyizeye mu gushakira igisubizo cyemerera Manchester United n'ikipe ya Nice yo mu Bufaransa kwitabira zombi imikino y'igikombe cy'Uburayi umwaka utaha. Ineos ya Sir Jim Ratcliffe ifite imigabane 27.7% muri United kandi ikagenzura ibikorwa by'umupira w'amaguru by'iyi kipe, ikaba ari nayo ifite ikipe ya Nice yo mu Bufaransa kuva mu mwaka w'2019. Amategeko ya UEFA ntiyemerera amakipe abiri ayobowe n'umuntu cyangwa sosiyete imwe guhurira mu gikombe kimwe. Akanama kigenga kazatanga umwanzuro n'umucyo kuri iki kibazo mbere y'uko haba imikino y'amajonjora y'ibikombe by'Iburayi. Ibi byanasabye ko ikipe ya Union Saint-Gilloise yo mu Bubiligi ihindura imiyoborere yayo kugira ngo iyi kipe ijye mu gikombe cy'Uburayi umwaka ushize, kuko yari ihuriye ku buyobozi n'ikipe ya Brighton yo mu Bwongereza nayo yari mu irushanwa rya Europa League. Aston Villa na Vitória Guimarães yo muri Portugal nazo zisanze mu kibazo nk'icyo mu gikombe cya Europa Conference. Ni ikibazo kandi amakipe ya Manchester City na Girona yo muri Espagne bagomba guhangana nacyo. Amakipe yombi ahuriye mu itsinda riyobora umupira w'amaguru rya City kandi bombi bari mu irushanwa rya Champions League. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye, none se kuki wadutwaye amasafuriya n'amajerekani ukageza no ku masahani koko mama? Umugore wawe yambwiye ko nta kintu ngira ameze nk'indiririzi, ubwo nagira ngo turebe indiririzi yari yo hagati yanjye nawe. Rero mama, nkubwije ukuri, narabimenye ko iryo jambo rwose yabikubwiye. Ndumva yararengereye. Wakoze iki? Ni 12:45 kuri BBC. Naho ijambo ndihe Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Ibiganiro bijyanye n'imihango cyangwa ukwezi k'umugore n'umukobwa ngo biracyagaragaramo ipfunwe n'amakuru atariyo mu muryango nyarwanda. Ni muri urwo rwego ikigo Cosmotive Pads gisanzwe gifite ibi mu nshingano zacyo kimaze ukwezi gikoresha uburyo butamenyerewe bw'ubuhanzi bw'imivugo mu rwego rwo gufasha guhindura imyumvire. Ibi biri muri gahunda yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'isuku mu mihango wabaye ejo ku itariki 28. Brandine Umuziranenge ni umuyobozi wa
byitwa cosmotive pads. Uku kwezi kose harimo umunsi wa 28 z'ukwa gatanu, niwo munsi ku rwego rw'isi hizizwa isuku mu gihe cy'imihango. Twebwe dufite ibikorwa biri mu kwezi kose, twagiye tujya mu makominote atandukanye kuganiriza abantu, kubigisha ku buzima bujyanye n'imihango n'isuku mu gihe cy'imihango. Noneho muri ibyo byose twageze dutekereza ku bantu, hari igihe umuntu wenda ashobora kumva uko umuntu ataka imihango mu busizi, akaba yabyumva ukundi. Ni ukugira tugire mu mpande zose zishoboka umuntu ashobora kuvugamo, ariko tukakora ku buryo imihango iba ikiganiro gisanzwe, imihango ntibe ipfunwe, ntibe ikintu gihishwa, tukabasha kujya tunayizihiza mu gihe cy'ubuzima. Bamwe muri abo basizi b'abakobwa bitabiriye iki gikorwa cyo guhindura imyumvire y'abantu ku mihango bavuga ko bifashisha ibyababayeho. It was a stain they were laughing at. My skirt was light green but with a red circle of stain that since then marked my history. Muraho neza, amazina ni Muhozi Esther. Nkura nabwo njyewe nagize imihango mfite umubyeyi w'umumama wabinyigisha. Nukuvuga ngo byabaye ndi mu ishuri ahantu nicaye natose cyane, umwarimu w'umugabo kwa dufite aravuga ngo Esther kuryamye hagurukuze utange igisubizo hano imbere ku kibaho. Nari mfite ubwoba bw'uko ndi buhaguruke, ubwo ngubwo ndahaguruka ngenda imbere. Kuva ubwo inkuru y'ikigo cyose iba Esther n'ibintu by'umutuku byari ku jipo ye. Namaze nk'icyumweru ntajya ku ishuri, numva mfite ubwoba, abahungu bo ku ishuri bansetse. Mbega ni nk'umuvugo ushakagaza uburyo byambayeho nabi icyo gihe n'uburyo bitagakwiye kuba byaba ku wundi muntu uwo ari we wese. Murakoze. Naho ngaho wavuye igitekerezo cyo gukora uwo muvugo rero? Yego, tukimara kumva ko uku kwezi kugiye kuza nta kindi kintu ari kwandikaho usibye icyo ngicyo, ko nekeza ko hari n'abandi bantu bashobora kuba bafite ibyo bikomere, cyangwa se hari n'umwana mutoya w'umukobwa uri ku ishuri wumva ko biteye isoni, yumva ko bibabaje, yumva ko ari ikimwaro. Ngombe mubwire ko ni ibintu bisanzwe bibaho ku bakobwa bose kandi bikwiye kubaho ku mugore wa we wese muzima. Ngombe menyesha abantu ko ari amafuti, bidakwiriye yuko umukobwa ko yajya mu mihango ye ari ikintu cyo guseka. Yego, nitwa Sandrine. Icyambayeho ni ugutungurwa gukomeye no kutamenya ngo ese noneho ibi bimbayeho kuko nibyo cyangwa nakomeretse cyangwa rero yabaye ni shoke, ni ugutungurwa gukomeye kuri njyewe. Ni nacyo kintu nandikaho kugira ngo n'undi atazatungurwa. Bihera hasi rero, yaba mu muryango, yaba muri ayo mashuri. Ese ni gute noneho twigisha bano bana kugira ngo bamenye neza ikigomba kuba? Ni gute tutabwira abana ati tugeze muri rya somo abahungu nimujye gukina? Kwese biratureba. Kugira ngo iyi myumvire igende ihinduka ngo birasaba ubufatanye. Christian Intwari akuriye umuryango utegamiye kuri leta Our Pass Initiative ufasha urubyiruko mu bikorwa bitandukanye. Uyu muryango wanafashije mu kunganira leta kubaka ibyumba by'abakobwa aba bana bifashisha mu gihe bari mu mihango ku mashuri. Ibyumba by'umukobwa tumaze kubaka 2, ugasanga ariko mu bana 200 bari kugikoresha 100 nibo bajyayo, bikwereka ko hari izindi information abandi 100 basigaye batarabona. Iyo ugeze mu kigo bakubwira ngo n'abarimu batinya gukoresha iki cyumba, biracyari hasi cyane. Nabyo twavugaga mu kiganiro, ibiganiro nk'ibyo tubikure mu bice by'umujyi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo tubijyane muri communities, tubigeze mu bice by'icyaro, tuganire n'abana, tubatinyure. Dukeneye gushyira hamwe. Nimba tuvuga iterambere, umwana w'umukobwa mu ishuri yiga nk'umuhungu, iminsi 5 ajya mu minsi ye y'ukwezi, ntimubuze kuba yakomeza gukurikira amasomo. Ubu buryo bwo gukoresha imivugo ku biganiro bijyanye n'imihango y'umugore, ikigo Cosmotive nibwo kibutangiye. Brandine avuga ko bazamenya umusaruro nyuma. Kugeza ubu keretse ko kundi nyine umuntu abasha kuvuga umuvugo ukabona ko buri wese afatiyemo imbaraga, kuko abasizi iyo barangije kuvuga imivugo yabo ubibona ko abana bagenda kubabaza ibibazo, kubagisha inama. Uretse izo nyigisho, uku kwezi kandi haba ibikorwa byo gukusanya inkunga yo kugurira abatishoboye udukoresho two mu mihango. Tumaze gutanga amakosmopad arenga 250
kugeza ubu ngubu, harimo yaba ari abo twafashije yaba ari abafashijwe n'abandi, kuko hari imiryango ijya igurira abandi bana, hari abantu bagurira abandi atari uko ari twe twazibahaye, harimo n'abiguriye. Rero duteganya kubitanga ukwezi kutararangira, tugasoza ukwezi twarangije gutanga ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango. Brandine Umuziranenge, umuyobozi wa Cosmotive Pads ikora udukoresho twifashishwa mu mihango, ni naha dusoreje. Muramuke neza. I'd love to grow old with you if you're free, because I want my own babies. Have a good evening. Ako gasigo ibyo bitwengera mu mashini, ibyo bidusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu. Twafashijwe na Susan Lennon. Mbabarira Susan, nari nkwibagiwe kandi ntago bikwiye. Ndi Prudence Nyumva wakoze guhita mu bisigaza miryango.